bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, ndabifurije amahoro ya Kristo Yesu mwaganze imitima yanyu. Bavandimwe, muri ino minsi hariho ikintu cyakoze ku mutima cyane cy'ubutumwa bwiza nigishije hacigihe. Nariko mvuga hejuru yo kubiba imbuto nziza mu bantu. Umwana umwe yandika commentaire yankoze ku mutima cyane. Aravuga ngo yakuze ababyeyi biwe bamwatura ko amajambo mabi. Aravuga ngo kuva icyo gihe gweza n'ubu ubuzima bwanje bwaranze gutera imbere. Bavandimwe, bakunzi banje bari kumara nkurikirana, ngiye kubasomera ijambo ry'Imana. Tugiye kuvuga hejuru yo kubiba imbuto. Imbuto, ndavuga imbuto z'uburyo bubiri. Hariho imbuto yo gutanga, gufasha. Hakaba n'imbuto utanga we ubiba biciye mu kanwa kawe. Dusome mu gitabo cy'Abagalatiya. Paulo yabwiye Abagalatiya igice cya 6 umurongo w'indwi, aravuga ijambo ryiza: ntimuzimire Imana nticokogwa, kuko ico umuntu abiba cyose aricazimbura. Nta muntu numwe woja kwimbura mu murima atateyemo. Ndakwifurije yuko amajambo uvuga aba imbuto nziza, umwana cyangwa undi muntu azoshaka kwimburako. Ndavuga imbuto zibiri no munsi. Ndavuga imbuto yo kubiba amajambo meza, mvuge ni imbuto yo gutanga, gufasha. Paulo yavuze ngo ico umuntu abiba nico azokwimbura. Nakwifurije kubaho uri umuntu abiba, kuko imbuto ntabwo ibora. Urashaka kutayimbura no munsi, ejo uzayimbura. Ari ugufasha, ari ugutanga, haleluya, ari ukuvuga, ari kuba imbuto nziza y'amajambo meza, izoyimbura muvandimwe, uzoyimbura. Wirinde cyane kubiba imbuto mbi muri buno buzima. Wirinde cyane kubiba imbuto mbi muri buno buzima. Umurongo wa 6, umurongo wa 8. Ubiba mu buryo bw'umubiri azokwimbura ukubora mu mubiri, ariko ubiba mu buryo bw'impemu azokwimbura mu mpemu ubugingo budashira. Haleluya. Bene data, mureke tubera abandi imbuto nziza, mureke tubiba imbuto yo mu buryo bw'impemu. Haleluya. Tuzimbura ubugingo budashira. Twimenyereze by'ubuzima bwacu bwo kubiba imbuto. Imbuto tubiba uno munsi, ejo tuzayimbura. Iyo tubyutse mu gitondo tuba turonse umwanya mwiza wo kubiba. Ntego bivyutse ubiba gute? Niki ubiba mu gatondo? Uvyutse uvuga iki? Ni kuvuga. Haleluya. Iyo uri mu ngorane, iyo uhuye n'ikibazo kanaka, uvuga cya kibazo cyangwa uvuga iki? Satani arijya dutegera mu bibazo turiko turacamo, agashaka ko tuvuga ivyo ashaka ko tuvuga. Mva ndagufitiye inkuru nziza ivuga ngo ige kwimenyereza kubiba imbuto. Haleluya. Umenye kubiba imbuto nziza. Hari umunsi umwe uzoyimbura. Hari umunsi umwe uzoyimbura. Uwo mwana yaranditse ijambo ryakora ku mutima, aravuga ngo papa we yahora mutuka amuyemo imbuto mbi. Uyu munsi byaranze ko yarabuze icyerekezo mu buzima. Twimenyereze kubiba imbuto nziza. Hariyo abantu mu buzima bwabo bamwe bavuga nabi gusa, ukamengo kuvuga nabi ni fier. Izo mbuto uri kurabiba ni wowe wenyine uzozimbura, nta wundi muntu uzozikwimburira. Hari umunsi umwe uzozimbura. Twimenyereze mu buzima bwacu kubiba imbuto nziza. Paulo aravuga ngo umurongo w'9, twame dukora ibyiza, twame tuvuga neza, twame dukorera abandi neza, twame dukora neza ntabwo izibora. Haleluya. Ntiducogore, kuko igihe nicyashika tuzokwimbura nitutarambirwa. Hari umunsi wo kwimbura. Umurimyi wese arabiba, hakazagira umunsi umwe akazoja kwimbura imbuto yabibye. Haleluya. Hari umunsi tuzimbura. Ndakwifurije kwimbura imbuto nziza wabibye. Haleluya. Warabize urukundo, Mwami Yesu azo kwimbura. Warabize umunezero mu bandi bantu, Mwami Yesu agiye kwimbura. Warabize amajambo meza, Mwami Yesu agiye kwimbura. Haleluya. Warabize ineza mu bandi. Hari abantu bari ko bararira bahuye nawe ubuzima bwabo burahinduka, Mwami Yesu agiye kwimbura. Haleluya. Bavandimwe, nibutse umurongo wanditse mu gitabo cya Imigani uvuga ngo uvomera abandi nawe azovomerwa. Umwami Yesu yibuka imbuto zawe nawe akuvomere, avomere ubuzima bwawe. Haleluya. Avomere ubuzima bwawe. Haleluya. Avomere ubuzima bwawe. Twame dukora ibyiza, ntiducogore. Tucogore kuri neza, tucogore kuvuga neza, tucogore kugenda neza, tucogore kuvuga amajambo mazima, tucogore, kuko igihe nicyashika tuzokwimbura nitutacogora.
umurongo w'10. Nuko rero iyo turonse uburyo tugirira abantu bose neza, cyane cyane ab'inzu y'abizera. Nituronka uburyo bwo gukora tugirira abantu bose neza, cyane cyane ab'inzu y'abizera. Hari abantu b'inzu y'abizera bari iruhande yawe, ubagirire neza cyane cyane abo mu muryango w'ubwami. Hari ijambo Pawulo yavuze hano munsi, igice cya 6 umurongo wa 17, Timoteyo wa mbere. Wihaniza abatunzi bo mu by'iki gihe boye kwibona cyangwa kwishimira ubutunzi butari bwo kwishimirwa, ariko bishimira Imana iduha byose bisesekaye ngo tubinezerererwe. Bishimira Imana. Hari igihe umuntu Imana ashaka kumutiza amafaranga akigira igitangaza. Pawulo aravuga ngo ubihanize. Umurongo ukurikira uvuga ngo kandi bakora icyiza muri bwa butunzi Imana yabahaye, bakora icyiza, babiba imbuto nziza, bakora ibyiza, babe abatunzi ku bikorwa byiza. Amen. Babe abanyabuntu bakunda gutanga, kuko ni data bibahaye. Babe abanyabuntu bakunda gutanga. Urakunda gutanga, Mwami Yesu aguha umugisha. Mwami Yesu agusubiriza aho wakuye. Mwami Yesu aguha umugisha. Bene data, umuntu atanga n'umuntu mwiza cyane. Ndamusengeye Imana iguha umugisha. Yavuze ngo wihanize abatunzi bo muri by'iki gihe boye kwibona. Imana ndigwa amafaranga ngo wibone, cyangwa kwishimira ubutunzi butari ubwo kwishimirwa, ariko bishimira Imana iduha byose bisesekaye ngo tubinezerererwe. Kandi bakora icyiza, baba batunzi ku bikorwa byiza, babe n'abanyabuntu bakunda gutanga. Ndakwifurije kuba umuntu akunda gutanga. Urashaka gutanga amafaranga, urashaka gutanga amajambo, urashaka gutanga ineza, urashaka gutanga. Baba abantu bakunda gutanga. Birikira ubutunzi buzobitanguriro ryiza mu gihe kizoza, kugira ngo bacakire ubugingo nyakuri. Birikira ubutunzi bwabo. Bene data, ineza dutanga, tubiba ibyo dukora byose muri nosi, hari aho tuzobisanga imbere y'Imana. Hari umunsi tuzosanga ineza y'Imana, ibyo twakoze tubisange imbere y'Imana. Ndakwifurije kubiba imbuto nziza muri buno buzima. Hari umunsi umwe uzoyimbura, cyangwa abana bawe bakayimbura. Yesu aguheze umugisha. Mwami Yesu, turagusabye ngo duheze imbaraga zo kubiba ibyiza, kubiba ineza, kubiba urukundo. Haleluya. Abandi banezererwe ku bwacu, abandi bashima Imana ku bwacu. Ndakwinginze Mana, duhe imbaraga zo gukora neza. Haleluya. Pawulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo uko turonse uburyo tugirira abantu bose neza. Haleluya. Yavuze ngo dutange. Haleluya. Dukorera abandi Mwami, uduhe gutanga imbuto nziza. Ndasengeye umuntu wese kuranumviriza Mana, wagize icyo akorera kubw'abandi, umuheze umugisha, umuvomere, umuheze umugisha Mana. Haleluya. Umuheze umugisha. Uri kuranumviriza arushe Mwami, arakeneye gutabarwa, umwibuke, umugirire neza. Isi nibiyuzuye n'ibyawe, upfumbatura igifunsi cyawe, uhaze kwifuza kwiwe. Icyubahiro kibe cyawe mu izina rya Yesu Mwami wacu. Amen.